Лукас, ты теперь являешься частью команды Баке. Какие у тебя ощущения по этому поводу? И твое представление вообще о клубе, ты уже здесь провел определенное время. No, no, yo estoy muy contento de haber llegado a este club y voy a tratar de esforzarme al máximo para demostrarle que soy un buen jugador y que puedo ayudar al equipo. Çox şadam komandaya gəlməyimdən və əlimdən gələni eləyəcəm ki, göstərim ki, yəni mən bu komandaya layiqli bir oyuncuyam. Əlimdən gələni edəcəm ki, komanda layiqli yerlə tutsun. Футбольный клуб Баки ждут тяжелые игры. То есть ты приехал, присоединился к нам в тот момент, когда действительно у нас очень важные игры впереди ждут. Как ты думаешь, твое присутствие и присутствие новых игроков, адаптация в команде не будет проблемой в том, чтобы достичь нужного результата? Yo creo que siempre se necesita un tiempo de adaptación, pero la verdad que hasta el momento que pienso adaptando bastante rápido. Los jugadores, porque eso ayuda a los jugadores, te dan la confianza y te ayudan en el campo de juego, así que creo que es un punto bueno y voy a tratar de esforzarme para adaptarme lo más pronto posible, ¿no? Birinci onu demək istəyirəm ki, yəni hər bir oyunçuya vacib olduğu kimi mənə də adaptasiya çox vacib bir amildir. Amma ki, yəni mən hiss edirəm ki, bu komandaya adaptasiyam çox tez gedir, çox tez uyğunlaşıram bu komandaya. Çünki komanda yoldaşlarımla ünsiyyətdə oluram. Elə necə ki, qıraqda, elə də ki, meydanda birimizi yavaş-yavaş başa düşməyə çalışırıq. İnanıram ki, biz də yeni oyunçular əlimizdən gələni edəcəyik ki, yəni bu komandaya problemlər olmasın gələcək çətin oyunlarda. Ты не почувствовал разницу, да, то есть до клуба, в которых ты раньше выступал, и нынешний клуб? То есть не будет для тебя проблема адаптации с игровым стилем команды? То есть в чемпионате Азербайджана может отличаться, да, игра команды? То есть не считаешь, что будет для тебя проблема этот факт? Bueno, la verdad todavía no puedo considerar porque en sí todavía no he jugado un partido en Azerbaiyán en la liga, así que no sé, veré. Yo trataré de esforzarme siempre y darle lo mejor al equipo para poder ayudarlo, pero en sí la verdad no sé muy bien cómo se juega allí. Yəni belə düzün desəm, Azərbaycan çempionatı barədə hələ çox bir məlumatım yoxdur. Yəni oradan buradan eşitdiyimdən deyə bilərəm. Ona görə deyə bilmərəm ki, yəni mən fərqini hiss elədim, hiss eləmədim. İnşallah yəni çempionat başlayanda bütün gücümü qoyacağam çempionatda və ondan sonra biləcəm ki, oynadığım çempionatlarla Azərbaycan çempionatı arasında hansı fərqlər var.